सोनिए सुन पूरा या Silong ulu sirki pergi odok ke silo jaga kap kap ye sih odok ke tam kawan poe so nolu apnga kalu bilang muluk channel dam odok ke ngok channel lo kami na MA Vlogs odok ke ayo penol sini video sini sekolah apa kalu foto ke finally ngulu dor sok ngulu gelendu bo ngulu oyan bridge se dung upak okke dugyar ya bong ajogo oyan ngulu oyan view sam ngom kada foto. So guys, mulu finally ho sarali foto bo. So giuda ampidak mozadak. Sepakat kan dulu katilang video sam iskibong apa? Katil do bilang. चलते रहो मेरा दोस्त. Silong first time ngol gigi sirki ka bidang adam kam kiye bonna. So apnga video sam iskibong apa kal do bilang ka. Orok hek subscribe mare subscribe bilang orok ruik duna bell icon nam sin dawai olak bilang. और आपका सपोर्ट बिलांग ngok आरो वीडियो सब चैनल सब. So guys ile higher secondary school la हम बिdak ओके कौन से ओडक के so sila mulo aiko ngokulo sila first time dia bola kulai bola siki to ba ओडक के मुलो आजन एकटा पुसिन गुमना नाम गुमना दुकरा बोले so पुनो ngok कामकिन सुमय तलो साइड तलो So guys, finally हम लोग बास्केट पहुंच गया और हम लोग का वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखते रहो. Guys, अलग हफ्ते का सुन so traffic jam ना तो जoko belum kam dengai ambe dari bom na gedung time se sing bom do. Silo moja da vai pa ma bodong silo sirki gila ngolo so video sam kan apnga video sam skin ma pa kal do bilang ka so kap ka video ji comment box do lokal bilang ka ngolo silo ka gram sam so time se ajo ko ngolo late ka guys otak ko gari se brand tingli do lamda ko ajo ko ting power lo to odak ka sepak kita ngolo kapai go sudah silong lo ajo ko dari pagila kapai don pawa gari da dukko da ye dukko mane gorom da ai pa kala dukko kai so guys video sam iskuna baat so guys pui bongolo ajo ko mulo moja pa duman gela pai ko Ada kat kiri kalau ada kain tak, so ngok pandar deh. Ayah no speed mat bangun ऐसा deh, भाई साहब, हाँ? So guys, oke mau coba mendak gua, pura party doman na dungkan dah kau belum? So guys, sok kesini asli bikin dulu kain tak dulu.
lo apa kemana past time silo Sirki gitu dong. Kalau army sar bolo. Tuktak. भागो आगे भागो चलते रहो भाई साहब चलते रहो आगे भागो वाओ Ngok sasma ulit ka. Sila first time deh. So guys, गाड़ी खरीदो मैं अच्छू ना कार रखा. Wow, मजा दे. Ada mau pandar ada tuh. Finally so Sirki Purgao और अब का जो काफी में व्यू सका विदाक जी एकदम काल लूप वाला बहकी सभी जुबान है हम और कहीं में जगह मजा वाला है क्या आगे में अब की so guys ngolo finally gusarak bo tale to pa alle ki go sudak bo nan pidak so lengok best friend ayam to kamu mau man mau pemang botak ya ale kidang nih botak ya so speed duksa to what guys asibo nam kawida wow so guys first time there silo so guys I don't know what to do after that please so I don't know what to do bago dosin bilang so first time हम pakai gedung guys pura क्या है बोलेगा रे so guys anjing oh my god so guys kap doi nak reward oh itu mau video lah namanya pasok andak dangerous sardung Bye! Full gupung ka mo pa. So guys, ngayon ka gupan na lang pasunod. So guys, ngono ko finally gupuito mo. Ha, kaya sarili dokter mo bazane. So hi bolo. Kapa Bapak man. Bapak dah बहुत ठंडा लग रहा है. अच्छे. हाँ, बिके अरे बाबा. So bye bye Sirki, kalau kita kubo bagi dua kafe, bye bye. हम लोग अभी फिलहाल सिरकी से वापस जा रहे हैं दोस्त हम लोग मजा है यहाँ का व्यू भी थोड़ा बहुत चलने के लिए तकलीफ है आप लोग चाहे तो यहाँ में आ सकते हैं बढ़िया है नेचर झरना गिरता है इतना बड़ा से आप लोग भी आके देख सकते हैं आज आया हम लोग तीनों थोड़ा बहुत बोरिंग ही लगा है आज भी इतना खास नहीं है लेकिन अपना गर्लफ्रेंड को यहाँ में कभी भी लेके मत आओ भूखना पड़ेगा आपको आप लोग लेके आने से रास्ता बहुत ही खतरनाक है हम छोड़ के चला जाएगा लेके नहीं जाएगा